Katukad, di basol. Tinapalabas. Saan kumakayat ni Nana Pipay asang wen niligaya ni Margarita. Tamangan no pagsasawa namanan niligaya. Ngem ko na niligaya nga ison ti makaam mo. Iti panagsarita da. Nasakit ti panagsasaw ni Margarita. Gapo iti panangisubli niligaya iti kwarta nga ibayad na kuma iti lote. Asigod ang nagtakdiran ti kalapaw da. Nakita mo't dala kay Julio ti panagibunag da dinggas iti materyales. Ket kayat na alapdan da gitoy. Ngem ingkedeng na akasarita pa'y nga umuna niligaya. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Nagbaliw at talagan ni Margarita, ligaya. Tata Julio, Nagibunag dan iti kay kayaw, kanta dumapay ang materyales, para iti pan nakaipatakder ti balay na. No apay nga intulok mo. Kaya't dagiti trabahador alabdan ita. Hangam ko nakakasarita ka pa'y. pampanunutak namin ti inana, tata. Tagtrab-trabaho pa'y matlaang ijay farm. Impagpagapok iti inana, tanasaya at kanya. Ay, sapay ko mga raud. Ta saan nanto at tagikwaen ti daga. Saan mat amabalin, tata? Dayta ti saan amabalin ang mapasamak. At damot mansyon ni Apo Mayor. Nga mapay asaan nga ijay ti pagnaidan ti inana. Tata, Ala, agsubli ako ni Jay Farm, balasang kao. Dahil lati may ko dinamagken ka. Sige, agpatuloy akaon. sige, tata. Kumusta ti may patpatak dera balay da Margarita, dinggas? Iti sana mabayag, malpasan na mo. Simple lang dahil jay abalay. Inkarik ka ni Margarita akong kreto ti may patak dera balay da. Angam, saanen anaskan? Amo, Ti importante, masukatan ti kalapaw da. Ipalpasyo adagos. Di yu unay kadakkelen. Total, tilang mat inanatiag na ed. Anan mo na ti dakkel a balay. No isumot lang ti agigyan. sige, amo. Un gayam, sa anak pa'y lang agna di mansion. Dito pa'y happy house ti pagnada. Apay, amo. Kaya't ko ang makapagpanunot na himbag. Diyak kayat nga damang singa kanyak. No kasta, saklatan ti agsubli di mansyon, amo. Panawan ka dito, eh. Awan parikot. Total adamat da agno nga agluto iti kanag. Wan, amo. Ala, agsubli ka na di mansion dingkas. Panawan nak dito happy house. Agam sakbay na. Yala anak may maniti arak. Ta uminumak sakbay amaturo ka. Matungpal, amo. Dito'y tapay lang parangan kini-kini. Sanak pa yung amin nga makaturog. Uray siya. Ngamin, malaglagip ko ni Angus. Kumusta nga tanti kapsat mo? Ay na, kailiw na nga tama. Un, Ay, anya nga tanti aramidin ni Angus. agmulmula iti natang Saan nga taan nagaram iti sa bali? Saan mat siguro ata si kakat nga road ti kayat na. Ay, kailiw ko na talaga ni Angus. Teki. Ay, agdan ni Tingas. Ay, agyamanak. Konak no saan nga ag-awi dito'y mansyon. Alangan asaan nga gawin. Kit adda ka dito eh. Oh, apay nga da kayo pa lang dito paraangan. Katrabin. Siyempre, ur-urayan na kanidagi may Tingas. Ala, umunag tayon. Nalamin dito irwar. Sige, mangantan dinggas. Imo na kalata ko man. Oray din ako ninuray. Kaya't ko nga road mat nga agidyan ta. Alay, mangantang rodan. Ay, dinggas. Apay nga saan mo nga kadwa ni amo nga si Mangpat.
Injay kano pa lang happy house nga agnaan. Ha? Apa ngay? Kat ada ito di asawa na. Dahil tati ko na. Ay, sabagay. Kaya't na siguro ti agmay-may sa. Kasta nga ron. Malakit din. Mangantan. Tapno makainan natamatan. Sige, dinggas. Oh, at ti tiyaam, ligaya. Agyaman nak, nana. Adda ka di pagnam ita. Mapanak ijay farm, nana. Sige, awan parikot. Saan abale, taumay to inton madamdama dagiti babbalasang amangaywan kadagiti ubeng. Naimbaglakit din, taadada katulungan nyo. Iti kasta, maasikasok ti farm. Una, kan maisa, adamot sweldo da. Nayunak to ti sweldo da, tapno nagagat-dalat ta, nana. Awan parikot iti dayta balasang ko. Mala, mabit lang ta isaga anak ti armusar mo. Siya kon, nana. Siya kun. Ala, ituloy mo kit diti agtyaa. Ta isaga anak ti armusar mo. Adda tamanan ito yung agluto. Kanya-kanya. Sabagay, saan matngag na nayon daytoy dagimay? Malpas tumot lang daytar aramidin da dinggas abalay da margarita. Sabagay Gayam, pimanaw tayo ijay mansyon. Asaan pa'y anak kariing ni Margarita? Ang mga no agungat tumanin daytya inton makariing. Bye-bye, aman. Saan nga bali ata nakasaga na matikanan na? Kasanon no agungat tumanin. Bye, latang agungat kanya-kanya. Basta saan na ta nga kabilan. Tano kabilan na ta ay balsan ta. Una, diyak kaya't nga ulitin na tinaramid na idi kanya. Tinungpanak kit din. Wana, nutong paan na ta. Si pawan ta, ti imana. Kunak man no balsan ta ako na. Ay, saan mo nga balsan nga dagos? Ha? Si pawang pa nga umuna di imana. Ngam no ulitan namanan. Balsam matan maruwam. Talaga saan mo akabutangan niya? Wana. Saan ko nga kabutang ni Margareta? Alakid din. Isaga na ta, dagiti iluto ta. Kanya-kanya. O sige, dagimay. Kita ligaya. Dakay labalay ti maipatpatakder balay da Margarita. Wan nga rod, Tata Julio. Saan matkit di asimintado Takayo laeng ken galbati inaramat da. Nalaklakadan to abagbagan no bilang. Wan, Tata. Nasaya at met Tasaan da adaga day ta nagsaadan ti balay. Kayat ni Margarita agatangan. Ngam insublik ti kwarta. Inted ko iti inana. Kat anya nga iti kuna ni Margarita balasang kao. Pinagsasawan nak iti madi. Ngam insublik kan kwa na ti amin nga insawang na kanyak amadi. Pumanaw tan dito'y, Tata. Ang mga numakita na ta ni Margarita, kat sabali ti panagawat na. Sige balasang kao. Mapantan ije kanatagan. Madama ita ti panagapit da iti pitsay. Wan, Tata. Wow! Nagpintas di tayo farm daligaya. Dagimay. Naglawang. Wan nga rod. Nagado ti mula da. Wan nga rod. Kanya-kanya. Umay ka, mapantapay iti dayjay abanda. Ay, saan? Agdada mo tala ang ito'y. Kat amang ano ko na anda nga agtatakaw ta. Agpatingga tala ang dito'y. Ay, unggayam. Anya nga tanong sarungkaran ka ni ligaya. Wan nga rod. Pampanonotak matdata. Ibaga ka na dinggas nga dumagas tanto ije farmhouse dia. Inton agawid tayo. Wan, tapno kumustaan ka ni ligaya. Sige, agkape kayo pa, Gloria. Kiti-kiti. Akwa, ligaya. Kinapod no nakat. Saan nga Gloria tinagan ko? Kan saan mo't
kiti-kiti tinagan ko. Ha? Dagi may kadi, tinagan ko, ligaya. Kalalili mo tinagan ko. Ngam biniringasan nak ni Dagimay itikin ni kini. Ha? Kastagayam? Pasensya kan ano in libak may tinagan me. Wen, maawatak no apay. Da kami titagaluto ijay maararamid nga balay ni Margarita. Kat na imbaglaangan ata sana si Murot. Tano si Murot ko ma. Hay, may sal daw manin apay-pay payak. Anya? Wen nga ron, makapasuron. Ang aramidok latan tapno awan parikot. Ligaya, naglawamat gayam ti farmiyo. Kaya't may tagpag na pag na kini itay malam nga mabuain kami. Basta mapan kayo lata ijay farm. Kat no pagdamagan da kayo, ibagayo agayam dak. Ay, awan man nga road ligaya. Agpa-share kami man nga road ijay farmiyo inton bigat. Day talagayam. No agrara nata yun to, ipashare kayo. Kasla na saya at matdagi jay dwa ababae nga imay, ligaya, nga uray babaunan ida ni Astor. Wen nana, nasaya at da talaga. Kat agnagan iti Dagimay, may sa dayjay nga agiwarwaras iti kopya ti surat ni Francis kontra droga. Imbag man, Wen nana, namindo adaras anaranaan ming agiwarwaras. kasano dayta, kat babaunan ida ni Astor. Ang mga noaddan tutumahod apari ko. Masirib ni Dagimay, nana Pipay. Amo na ter aramidan na. Kayat ko ida ang makasiningad. Nasaya at da pagayam. Tauray ang papaayda ka ni Astor. Ngam limod as sinuportaran da ni Francis. Kastagayam, imbag man, Wen nana, iso nga agtalekak kadakwada. Kasano amo, panawan kan dito happy house. Agawid ako ni Mansion. Awan parikot dinggas. Inton bigat, ituloy mi tibalay nga aramidan mi amo. San ka kadi nga umay? Sanan. Nang rugi ako ni ti trabaho ko di munisipyo. Isodyak masango ti umay. Sana bali, tada kamat. Sige amo, nukasta ti kunam. Kala, agawaan yung ipalpas ti balay, ninggas. Awan parikot amo. Manulang aldawan, malpastun day jay. Simple lang nga balay amo. Iswa malpas sa dagos. Nasayat. Sige nga rod amo, agawid ako ni Mansion. O sige, Wan gayam amo. No damagan na ka ni Ma'am Margarita, anya nga iti baga. ibaga makayat ko pa ilang ti agnaad ditoy. Sige, amo. Dinggas, apa nga di mo kadwa ni amo nga si Mangpat? Manon arabi nga ije happy house ti pag-awawidan na. Ije kano ti kayat na paila pag naadan. Anya? Apay? Ada ya di asawa na ijay, ta ijay ti kayat na nga pagnaadan. Basta kasta ti kunana. Kayat na pailang ti agnaad ije happy house. Weh, apay ngay? Di na kailew ti asawa na. Ije ka mo. Siguro, maumuman ka ni Margarita. Anya? Oy, Dagimay. Di mo sasawan daytay ti sabali. Ang mga numit sa manan dayta ti apayo kini Ma'am Margarita. Alakit din. Maturog tan. Sige nga raw, Dingkas. Maturog tan. Nagpintas na iti at kwintas. Nginginan na kwintas. Isagot ko na ito ken niligaya. Kat sapay ko mata magustuhan na. Ligaya. Apay asan ka ama ikat iti bangon ko. Ada nagsardang ako siya.
Ni Margarita. Oh, idulin ko ti kwentas. Saan arumbeng amakita na? Nagbasit tikinan mo, Astor, asawa. Awan ganas ko amangan. Nanaag, no? Apay, ma'am. Saan anaimas tilinutom nga armusal? Awan ganas to'y asawak amangan. Ha? O sige. Hindi na ako nagpalas. Tayo na ako na di opisina. Saan ka pa'y anagarmusal? Hindi na kagpalasan. Rumwara ko. Apay, akasta ti itsura ti balay. Saan anapintas? Dagimay! Dagimay! Umasidag ka ditoy. Wan, ma'am. Apay, ma'am. Mano lang nga aldaw asa anak asimurot ditoy. Ngam apay akas tamot ng tinagbanagan ti aramidan da abalay ko. Ha? Ni? Diyak mo ma'am. Ti imbagak ka ni Astor, kat ti malasyo abalay. Ngam apay akasta. Kadaw yan laeng abalay. Te importante kat adda, ma'am. Ngam te kalkalapaw lang. Anya? Kontraan na ka di, dagimay? Ha? Ay, isaan mat, ma'am. Ngam ibagbagak lang te pudno. At least, kahit di akat nasukatan te kalapaw yo. Wano? Sikat tinang ibaga adida surutan ti kayat ko, abalay. Iso akas ta tinagbanagan na? Ni, dinakman pabasulan, ma'am. Kansan nga siyak ti pagdamagam. No di akat ni amo. Awan, bibiyang ko ita may patpatakder nga balay mo. Kan may sakat, no siyak nga may sa. Pagyaman akon, tama sukatan ti kalapaw ko. Darasam kini-kini. Di ka nga may nagkini-kini nga magbang na. Aga pura ka na unay. Tapno sana ta nga makita ni Margarita, Ay, no makita na ta. Pagsublen na tamanan ijemar aramid nga balay. Dagimay! Ni, Kalalili! niligaya! Dito iti kanatengan. Madama ita ti panagruot da, taga-byunan dan tomanan, kat mulaan da iti sabali anaten. Amok data ligaya. Takastoy matlaang ti trabaho idi iya lugar me. Te agardin. Adamat gardin me Kasta ka di? Ay na, nagrigat sakit di kang garden. Kasladyak ka ba ilan? Kasano nga men nga kayam nga ikat. Dahil tamat lang kene-kene ti amom. Surunan nakman ang dagimay. Kat, isumat nga men dagpaiso. Dagimay! Ni Margarita! Ne, nasurutan na tayo daw eh. Ay sus, akong ungat dagimay. Sa ganaan ta kene-kene. Nutong paan na ta. Si pawan ta ti imana. Wen, Kat noulitan na. Tong paan tamat. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.